kan hun kan tran ngal deuh mai nga akal tur te chu tikhan an ron thleng kim thokhat to boka voina hun kan man tum dan tlang puya hi tiang kaiman opening remark le short speech ti chuan accreditation card hetilai local big te han hlan na kha kan nei chhun zom nga langa chumi zo chuan kan prominent press representative atangin short speech kan nei nga chumi zo kan MJA president atangin thu soi toi kan ngai thale bokanga ti chuan in hnuai lama thingpui in chhun zom na kan nei lenghal bok don nia district danga te chuan in hemi accreditation card in hlan na hi DC tenen an mangtlang puya ke ni hetilaya kan MJA president nena kan han soi khanin DIPRO office DIPRO hawin in hlan na nei se kan ti kha ani hei hi accreditation card omzia in khilfia nan hun rem changa la ilakati chuwang chon heta DIPRO hawa kan journalist chungkwa timeila hetilaya kan man kha rem chang katia chuwang chonin DC te nen nilawin hetilai keima ni OB tele kan prominent press representative tenen hun thatak kan mang thei hi masa in local zongjong te chunga lom thu ka soyani accredited journalist card holder ni tur hianin Scholarship district atangin mi som pathum tungkum hiang kan neya hei hi sangni somni pakata tanga sangni somni pathum 2 years valid donani chuan opening remark kan covid awangin hei kum khat le achan ve don harsan na eizon na sang sanga harsan na me puin kan tok meka hetiang kara hianin abik takin MJA scholarship member te tang hian eizon na an harsat lo eizon na harsalo bi kan ni lo ti hi hrechiang tu ber kan ei karinga chutiang kara chuanin an ni chuanin an ma ni harsan na te an ma ni vuivai na te engma an sei chua hi kala hrelawa midang te eizon na harsa jok te da masa in an chanchin buwa te po hianin pol dang eizon na dang mi pui harsan na jok hi an ma the zel hi aro pui ka ti nikum le tungkum hi han khai khin taila hetilaya DIPRO office kaltlanga advertisement kan pek chua hi display advertisement hi nikum January atanga June thleng khanin nikum khan sompakwa trum sompakwa kan pe chuaka isu somruk panga sem dar le in average in paper pakhat hian Scholarship district hianin January le June in kar khan paruk zel mu ang velani tungkum hian en le taila tungkum hian trum kwa kan huwa isu somthum panga pek chuani in average in pathum zel mu ang kan ni chuwang chuanin headline tangpo hianin kan journalist te hetilai chanchin bumi eibel beram mangte tan harsat na an machan na satzia hi DIPRO office chuan kan hret pui ani ti kha kan seidua classified advertisement hian nikum khan January le June in kar hem pasari kan hmuwa hei hi issue som pariat kan pe chuaka tungkum hian panni paper issue pathum kan sem chuak bokani subscriber te tuna circulation te covid awangin pek chuakonga po harsana kan tok na sa ti kan hria hemi konga po hianin film khur taka kan newspaper boy asem tu te po covid appropriate behavior vong chunga sem tura kan inshil non te po hi anga ina langa hemi konga hianin mi puite hna film khur kan zirtir rolin keima ni po hi enton tlaka film khur taka midang ten min enton theitura kan zirtir hi atrulani ti chuanin press representative accreditation rules 2014 hi tlema zong
vaina OB chin tele arong kal khom te hian kan in hlan ma hianin kan hriat a thuning ka hria a hei hianin atuma chu Mizoram Gazette sangni sompali chiang takin heta hian a thuma hian a in ziaka journalism ethics le integrity von nun nana he rules hi Mizoram sarkar in aduang ani chu wang chuan hetilai hianin ham thatna a omem ti te he card hianin enge service kan nei belang he card holder kan nei chuan ti te hi zona tam thei em a amara chu tiang ham thatna lampang ni lovin journalism standard tha ethics kan maintain na tura duana ni a he card holder ni phate chu sarkarina journalist ethics nei tha integrity nei tha a ngai te an ni te kha thriat apoi mai ka thria a chuan hei hi kan soi to ang khanin he accreditation card holder ni tur hian rules enge moza criteria kan paltlang anga ya chung tiang paltlang to te chu kum ni chung he card hi holder ni turin secretary INPR committee na hnuaya pek oman ti te anon pe ani kan scholarship district kan MJ member zinga som pathum lai mai he card holder ni tura thanchu an ni hi alom om hle ni status of accreditation hi point tlemazong tlai hian tar chu ka du a accreditation kan ti hian official status sakeng tel lawani ti kan hriat a poimo a chumi ni wang chuanin accreditation to the government of Mizoram TMO hetiang hi kan chukai thei lawani kan letter he te mo card dang kan siam du ni pon kan siam du ani chon accredited press representative ti kan mang thung turani tin zia kan heta hian chuan he card hi khoi hmuna po kalila sarkar event press briefing emo conference emo ani chuanin hei hi identity card rin tlak anga ngai turani ti in zia kan ni chuwang chuan hei hi card dangte kan lo keng rem chang lawani pon accreditation card kan keng ani chuan hei hi ID anga sarkar establishment a chuanin pom turani ti in zia kan ni chuanin tuna accreditation card holder kan ya chanchin bu hi cholsan katuma hi kanau te hena kan pe mei teng tiang chingot kha a thei lo heta hianin point pakhat chiang takina in ziaka it is not transferable a transfer thei lo ani kan chol don ani chuanin termination list accredited list termination protocol oma chumi zul zui chuanin hriat tir turani ti ta kha om le zel ani chuwang chuan he card hian atum bera chu journalism ethics standard thatak Mizoram state chunga maintain ani thei nan accreditation card sarkar ina rin tlak ten hena hianin i peang u ati na ni a hei hianin chanchin thar le thu thar the dar konga rin tlak thu thar dik le rin tlak mi pui ten hena thlen thei na na sarkar ina amala kani ti kha kan hriat a thau me kha opening remark le short speech to ni tamei se kan chan chanit te khanin accreditation card hetilai om zong hi heta hian hlan na hun kan manganga abak member dang te kha chuanin office atangin an hun rem chan danin ron lam tamei se ti chuanin card hlan na kan nei zo hianin akan prominent press representative atangin short speech nei turing kan som halanga chumi zo chang ko non ngai lowin kan MJ president khan aran mangchun zom le don nia chuan chan chani kha local se ama saberin kan president ne na hian kan hlananga pu si zo man pu editor scholarship o
pu arlal nun moya joint editor du lai pu zaidam chunga editor hei hi a in ziak kha en dewila dik lawa om chang kan en khile ta dan ya pu andrew van lal awa editor kala sip today anan rem dan ang ha kan en ko sok to pa pu pc dal thajwala pulal engki makol ni tikhan hetilai local te chu kan in pekim thokhat to a accreditation card tina athil tum chanchin bumi thuthar thedar tu te journalist rin tlak tura aphut na ti hlot lingzel turin hoina card kan impact te kha du sakna ka hlana ni tikhan tuna kan prominent press representative short speech nei turin lo som halangผู้เจริญกัน DIPRO จะอมตักอินวันน่ะให้เตียงโปรแกรมชินเสียตลากตักไหมจะอมตักก็มีการช่วยให้หล่อมถูมันสิลมาสานี่เสร็จละก็เสร็จโลกวักละว่าวันน่ะนั่นดังอ่ะเกี่ยมาหน้าเวละมาอันกาละกันประธานมีรอนโฟนะการอนกันนั่นดังกันลานสนากาลุชวะตัวนักการ DIPRO จะอมตักินอาศัยอังคารสรการิน accreditation committee เวลตักินรวมมันนะอาเซียมาจุดอย่างจวนมิจรามา accredited journalist ในตัวระมิดลิงนี่อะอาเซียดอาเตะฟงทั้งสังกัดงาอาเตะอะเหตุอย่างอ่ะวันน่ะกลุ่มนิชุงตานะสรการินาอาลูเฮียดปุยมีปุยลิง journalism ละมาโปjournalist ethics โปวงนุ่งตัวระอาเบเซเจเนี่ยนั่นหลานที่อารมณ์อมเลี้ยอินกระเสียจู่มาสาอินกันใส่ดูกันสรการินอุลุกตะกินกันใส่ตากอังคาร accredited journalist ตาน committee in อาทิตย์เจกันเนี่ยวางินอันเบสอังตะกะกันหนุนปุยฮีอปุยหมอขบินกระเสียให้เจียงหุ่นทามินหันเปกตากะจวนอาจารย์จวนกันได้เปลเทเลมิโอที่ตัวเจอินออกมากันนี่นะฮีอัฐจองอินกันมันเซลปุยหมอเลอินกระเสียตัวนักการก็เท่าปุยดูตักเตาตานเฮมีดิสตริกกัน information and public relations officer office กัลตังอินเหตุอย่างเฮียนเลขาการหันเทลู application form การเทลูค่ะอัน recommendation วางอินเหตุอย่างที่เซ็งเทกันนี่ที่เจดินสรการินอารมจานอังอินกันห้ามทัดนัตัวมินไงตัวหลบนักสร้างกันเสียดอภัยหมอมิซาเลนลุตุกะที่กันยินง่ายอย่างตีกับเราอาชันจูการเทียดเลยใส่ฟูตองอินจันจินบุมีเจฮีมีปุ๋ยจุงะกันอมละว่ามีปุ๋ยหัวยาโปกันอมละว่ามีหวานกลางกันนี่อามาเราจุกันเอจนาฟางอินสรการเลยขดลางอินมีปุ๋ยหมอตะกะมินดาฟางอินอันนี้ใส่จูอันนี้ชัวจูรินปลากันนี่อังกลุ่มขวาตานด็อกิเมนต์อาโปตัวเลยชวนก็มาดินดอนปอินอรินปลากันนี่อันที่ตัวระมากันลากเจลที่ปอยหมอขบินกระเสียที่ชวนมินสมหน้าคานprominent press representative ที่อาคาไว้น่ะเท่าปุยดูสักเทียนมีการหลอกเสียงหลอกไม่เสียให้มีเกษตรเฮียนนั่นหลังไงโมก็เท่าไหร่ว่า prominent press representative ที่
tun ma a lo la siam ngai lo ani a kan sarkarin sang ni le som paruk kum khan mi panga te hne na khan kha PPR kan ti maya prominent press representative khang kha min hla na chu mi zinga chuan ke ling lo tak hi min lo tel hlau maya ka don pui te ho chu mi ro pui tak tak Mizoram pum po an hiat tham vik an ni a chung zinga chuan pujela thang liana minister ni to thin sakei bak nei le mar arsi chanchin bu en kol tu pujela thang liana kha reivak lawa khan chatuan ram min pan san tawa ten midang pu sivul luaya harda chanchin bu tun ma khan lo minister a te po a om tawa ten chu lo le a chuan pu lalbiak thanga pa chuau ni kum lok khan India rama journalist active sia chuan a senior most ti akum som kwalai ani a zoram tlang au ani a tin pakhat le chuan pusilal kholiana Highlander English ai zola tanga chanchin bu chuak mi ro pui tak ani tu tiang ho zinga chuan ke che lul ai zol po na tanga dong chun le kan don kum po in mi hring kum thua po kum som chuang se ta junior kani a chung ringa chuan min tela ti chuan sarkarin card min pe ve a chu card min pe ka chuan validity kha lifetime an ti top maya aro pui hle in ka ria a ka card don masak pakhata chu anung lama signature pe khi ai inga lo fu lo dewa chu a yan PR director ne na kan soya a khan pa min issue le a chu tiang chu kan din mun ani a hei hi in local venga sarkarin official function an nei huna keng ve anga hian in mangtang kai dor nia ti in citation ten en khan min pe a chu tiang chuan kan han om ve nok nok a tuna hian ka active vak to lawa ti mai ang kan kumte alo kal ve zela thei ang in kan paper a chuan ka thei ang chuan kan troi om ve bok a he ayan PR hi department Mizoram a chuan chanchin bu ho chuan kan nu le pal an ni a nu le pa ni an pling khop maya an mi kai hruai na a hetiang hun hi kan lo thleng theya chu wangin an kal zel na tura po le Mizoram sarkar chunga lom thu saya pathian in hruai zel sela voina Kolashit district accredited journalist atana mi som pathum lai mai dong te tu te rong song hian tangkai taka mi puile sarkar ta na rongan bol zel theina turin an kat te kha tangkai taka mang tur le sarkar min be sei anga kan om theina turin ril ru hiam thar sau turin kan ngen du bokani hun thatak kan chairman in min pe ka wangin lom om katia ne na lom thu kan soi bokani kalome masain kan IPRO putetea kan prominent press representative pu eslan machuana le MJA a kathiate chibai kan bu masadu cheu ani hevana hianin INPR department le journalist te kan tho hona alo lang chuak le a Mizorama hianin abik takin journalist te hi sarkar hian min ngai sak bi ka min ngai tua bik emoti mai turin state dang te a journalist te nena an tho ho dan te nen kan khai khin lo thei lawa tuna kan tin mun le sarkari na min enkol na hian lom om ka tia lom thu ka soyani INPR nen hian journalist te hi tho ho na sang kan na ya kan tho ho na a chuanin journalist te ham that na tur hi an ngai tua ani deuh ber maya
cái ni hiền INPR tan enge kan ti veang ti ain INPR hiền enge kan ta na ti thei ti lampang hi kan tho ho na tlang pui chu ani jok ma ani chutia ang chuanin kan hriat tlang lon bera chuan chanchin bu a sarkar advertisement pek te kama kan IPR awina aron soitak ang khan chanchin bumi te hian kan mi puitana kan thona konga hian lo ringot chuan kan thok thei lawani ti ria in sum kan mu ve theina tur information han pek chuat zung na turang chi te advertisement te min ngai tu sak zung thina khatia an soita ang khan advertisement hi chanchin bu te na kanin ngana lian tak ani tin chumi piala ma chuan journalist te du sakna kong sang in an lan tira hetia kan ke mani line thawani tina kan boy mup lai hian state dang tele midang te rual kan pol phalawang ti hlawin mi ten eng tin nge thilan ti thin ti te zir chiang tura hun sanga zin chuana hun te min siam saka chung huna te po chuan eng kim min ngai tua sak vek thina chu mai pialama sarkar hian journalist welfare scheme min siam saka chu tatang chuan journalist te hian kan dam mo sitana kanin enkol na tur te tin chiat kan to pal chang po lukhong anei ve na turatan ruam han na te min siam sak vek ani tin chumi pialama chuanin tun din muna journalist te hian sarkar na thokte anga pension kan nei ve theina turin ti in tuna hian ruam man na an nei chomeka kan roi tu te nen sarkar te nen department te min puina ang zelin tuna hian chutia ang chuan journalist ten pension kan nei ve theina turin ma an lamek ani chutia ang chuan tho huna kan soidon cho soitur tam taka om amaro chu khabi chin kha alang sar zual a chon handu tok mai ta ela Kolasip district a hianin journalist MJA member hi mi som panga kan oma kamhan soita ang khan mi som panga zinga chuanin sarkarin accredited journalist turin mi som pathum min ruata min thanga a percentage in chu don taila asang viawin karing kalau chun man che lawa chu wangin heti anga sarkar du sakna INPR department ena min du sakna kan dong hi kan lom hle ani tin chanchin bu hi Kolasip district a hian som pakhat a meka khopui chunga hian pasari omin wareng te bil khothir le kon pui a hian adang te hi an ani tin chu mi pialama chuanin electronic media pali kan boka chung te chu local electronic media te Doordarshan media te kan ni hlom ani ti chuanin voina accreditation card kan han nei ta hi kan lom hle maya khoi lo kalni khwa hian mishing kan lo pung zela kanin shelo tel tela khopuya tanga thingtanga kalin min shelowa thingtlanga kala atanga khopuya kalin min lo shelowa program poimo tak han ko warchang te oma tin chumi pialama Mizoram state pon a po kalchang kalangai chang om thina chung huna chuan tunge kani engmi nge kan ni ti chin chia na tu le mi ten min lo hriat theina tur te hetia anga INPR department ina min buat sai sakhi kan lom hle a heng kan kat te hi tul lo le moi lo taka chet nan kan mang lawang ti karing ani chutiang ani theina turatan chuan voina accredited card la thar zong tele la tur te point he kan ka thi za taka kan von kadu tak pe mewani kalome tikhan hetilaya
accreditation card in hlan program kan duan chu tikhan kan lo mang zo ta a heti han group photo kan langa heti lai stage a hian chumi kan lak zo chuan in hnuai lama thingpui in ho na kan nei chhun zom le don nia